Wanoy muntina umta sansa te jau sile devotion anangai jing ka viver so jau sinabon sabin jing ka pasalam ka hen bol sikip nahi chule tu ni kho hai ta e musawa devotion audio sim the yai koi pa pa pathin chu thangwan la wa joina sang pin jong ipikit nahi tu ni octobon ni sim som le di sang ne ta som ni langa Tuesday ni khon jang Dr. Esang Lojin aji chi hu hing na ki pana thupha devotion audio hi anangai chi kita dingin muntina umta san cha te jausi ipakaw Jesu Krista minin tip na sang pin ka hen ki hi chele tu ni khwa Bible ko na ina sim do diwa te sa chele sam number som nga lakhat chang som sam number jala som le segi chang thum athupi Naila maong penin pakai su kovin tun Bible to kito te ka na thugil ta te ho anangai pan kita tuhil pan asay bangin thiljo sin pan anay chi e pakai kom bel na ding le akaw na dingin jong pan anay ji isaya in muthayam penin pakai su holin Naila maong penin ama su kovin migi lauchun achon na lampi ta thahan lang midi lovin anung gel jo si gel tahan ipakajun ai happy thaina dingin pakai henga hungkile kit han ipatheno henga chun aji chu pakajin bulhin se na angai dam ding ahi ji atin ahi Joseph da Samson hepati ma a umhlon na chu iti akimai to pi hlonem ihesu ke jun hi Joseph jun kisu bu lo hilin in khu amangin sit na chu azam sani azonan Egypt gam pumpia lam kai len leng pa noi do ta in apangin hi hin la Samsonin wang jon sit na chu aki hol do tho in amit ikaldo athad behil ta in bo ipi ahi agel do be min ahi thepatip na hi miyo si chunga chujing mong ahi inla ami chun iti ake mai to pi hi thil thu pi ahi kon khat chu tabang chon sit na achun ake bolden nin athi pin hinla pathina ki ngai jing mi ten wang thepna alha jong le akisiin pakai abel lojin hi gan chala jinga jong loile bong hi akisai kop jing wangin ahindan chomchi ahi lo chu bol amule akibol la hin khunum ta aman ahi hinla bongin wang bol chu luting jong anom pui chu tabang chun vo chale kel ngui chu bot umna ku khu sunga koi leo chun vo cha chu nom sata in ki boldan in tin hung pot do nom ponti hin la kel ngui wang nom pontin ahung pot do ka sia peng peng ding a hi Jesu Krista di ta ata san do ho chu vo cha ki bol nom bangin chon sit nom asavin adal ha ngap chapu be hinla Jesu di ta ta san howang kel ngoi bangin thepna alha kha ta ujong le kisin pathin kong abel lojivin hi labusi pan o pathin lungthing nei pin lang kalungsung na thagaw di nei khumpi in ati na hi chunga thu simbangin thepatip na ito tingule ipiti ikimai to pizivem wa sabanga num isa dan jiwham ai hilole pakai kom ibel ruwa ngaidam ikithum loi jivem labu sunga pakajin lungkisi te adam sa in amahaw atun jol pi tai ati ji chun thepna ilha ku mu jong le agang thei pe na kisi a pakai naila ma a pe na iko diwa katim ni pe tu jing ka
devotion pathin thugil ta anangai zo si na bon chawin pathin in pathin na bo taw han chule devotion audio in sin ki ka se bin jong em na che wa he chi devotion anangai jing zo si pathin in tam na pi chi taw han ka ki pa e